toso e de akonsam foforo mu na Ghana Armed Forces mpanifo e na wode wanu di samaba nura de ehunu ye e wa Ashaiman ene ne mpotemu ebi se nipa gu fomo na bambofo asrafo yi egu won so na bi ye bro wo mo no enye se bi a wo mo de hye sojani nu a wonya ne nkwanhye wo e wo honti ene wo makoye sanemum e yo mo operation ni bi ene wo makoye muntu so Adom TV edeba Enkrata Ghana Armed Forces edi abetudwa wamo hrese asrafo ekoye operation ewa Ashaiman ene ne mpotemu ebnada obenimbo somede toso enso nyina ene se wo penipa bonfo a osu se wamo ena edisekan ewo osojani abrantie trooper Emoru Sheriff emane hwere ne nkwa obenimbo somede toso enan ya na yememnda ewa Ashaiman Taifa Sheriff eyosre ni wosunyan no beye course bi ewo enkran ewo ene wosre yes wo pese okohu na wofo ewo Ashaiman ewo ene wonyini ye nanso ade che memenda no pa no woda mogemu eben Amania Hotel a ewo Ashaiman Nisenti Ghana Armed Forces episo mo bi ate ase se operation wo mokwaye ye no na military high command ensa ehwase ne nyese no wode kwa kutua bone a enipa bonfo ni bi edi ye no eso ka na emum oyesa operation yi se bayi a wonu mo edi sa bone fusemi anka omanfo betimi ayi wo moto wachere nipa oha ene aduwotwe enan a wadi mfie bese aduonu ba kode ko aduanan enso asese wode wo mo akoma military police a wode bi nso eko posi adwumayeko no asoyeye wonam sankrata yi so ka kire omanfo se enyese na wotirimpo bi se enipa woni masem no hwe wo kwa akobro wo mu na emum wonam asrafo nim de yeso ena eti yese enipa bonfo no akobo won sesen ewo baabi enunti ena wo ba ho wototo asre wo manfo se obibia onim bibi fasa de course yi ho no obetimi abeyi asrafo asotire sankrata yi agri kwashi Brigadier General Director General Public Relations ewo Ghana Armed Forces ena nensa ehwase